Ebusuya enya kwaje kekeleke ediama Apostle Kwadwo Sarfo ne babema Akofena na ekwanya Honorable Sarah Adwoa Sarfo ayiri sulia afaso ayeye no eye man Boston odwene mo a wonte ase na wote ase enso a wontumi enwene ho so enra na dwumadie no etimi efri ase Edma Kristo Asafo ekuo no anase asore no na yenim se abra papa ewuye emeritus doctor Apostle Kwadwo Sarfo oka enchiri gu ye wa abra na aduane esisuo no ensem bebre na ekobaye se ye leader amana ba ye pani kwanchefo obeda Kristo Asafo asori nyina no na eno so ba ye problem ekodu ba bi etuototo etimi eba so na yakob 14 rounds 30 rounds Honorable Sarah Adwoa Sarfo ebeto odwa se yatototuo dia bone kamu na sefo wakoje ayaresa waba ne ho atone sesei bibibia edadin na yenim se ye papa ye nyina ye hwe eda ye betimi edia ye papa eye esanse ebi esipen lumba ensensem from time wa lumba ewuye ye di lumba 1 year still lumba ensem no eda so epende tie de ye senka lumba ensensem ne kwa de we don't want to see such issues again esanse tim legal wife and tim odobroni no we are sick and tired legal wives and tim side we are sick and tired ebusia out of nowhere doctor emeritus Apostle Kwadwo Sarfo ono so diaba na ne dia ba ye no so kra de akoye home match ebusuya ne ebusuya na ebusuya emeritus ewuoyi ama Akofena benya tumi obenya power ene bema wo fie wo se da wontwema Honorable Adwoa Sarfo no onye yie no na ono kra no se babema ewo ho na ebusuya ho ne de ese omo ene timi eye yie no na akwanya Adwoa Sarfo Honorable afaso timi eye yie ne de eche kuri ano edin esanse ebusuya me no kasa deal to sababe to dwa Baby ya de Apostle Emeritus ne body ekwohye ye no ene epie na ye babeti ekwan mo fa so etreke Akofena ene na ti atodom ekwanya chese Adwoa Sarfo ne group na one thing we need to understand and say ye maame Adwoa Sarfo no she's into politics one NPP ananti wafa ranking ni mu aba ye honorable minister not just a politician but a minister. Enti ebase yenye dirty works ebase yenye enema underground under gia wonu onimpa echen Akofena enti utim se what the political ideas no enewura mu ema ekwan okwa ofa so kwa kipi body no ekwan fa so ekoyi body no every transition en na sefo ni nyina no wa biti Akofena na abusa me wo tu enkomo edema o na hyene nso se spokesperson for Honorable Adwoa Sarfo eye Mr. Set Kofi Kusi wono na body ni won ho wonim se Apostle Emeritus Doctor Apostle Kwadwo Sarfo body no na ewo opapa bi e friend Mr. Set Kofi ho wono no na ekipi body ni won ho ebusuya Emeritus body no papa no en na won ho na ono ankasa babonte abe confirm eye Mr. Set Kofi Kusi no wababonte abe confirm se wono na body no e won ho na ono ba bia na ehye ne de won kire wono so na kofa body no e de baaye e ma mo de ye ayiye no eti omo seti omo up ena Akofena so ya na dwese o kanta ena ekwaje kekeleke ekoye something which is there ekwaje kekeleke koye something which is there na ebusuya yeni kanti sa enkomo wi wa Abra Accra FM edi update ebaye eno eye leak bia apie wo ye leak apie enkomo bia etimi ekoso hawa omfa so Swerve Akofena ena etu atodom no yenti sa enkomo no na eba mamemfa ensemu a spokesperson for Adwoa Sarfo or that to dwa ene wadi nkomo bri ye ba be room eti enkomo a ono so etimi eboye we mama nsi so radio station bia ni ho or what's our audio yi radio station bia ni ho so to say station bi eba na onyane ha so to say blogger bi e dia ye video or TikToker exclusive to Accra 100.5 FM Yankwa anasa enkomotwetwe the strategic plot ya womonam so ede body no a sneaky back door through in a pickup ede your friend saying black car no brody friend the decoy na kofo gina black car yi ho ekurakura tuo ya twen body ni dem kwa bia from babatu omutu pa ye be seize body no na so me kire na white pickup no eno da ala tani be se otilon
da. Exclusive audio no. Yes, so AC Subio. That's all. The I can't be too good. Adwoa Sarfo Swerve say ma tunda fetch you the body tunda and and I feel now, two car on the castles and the console. Hey, almost catches a mafias. A comac of body, and we are doing one boy the fray. There's a coach, not for car was said. Said the Abbey Yasemono was of quality. See, only see a year back here. Local police commander so much cheap. Yeah, drive an omechi. Now, local see, whatever be a no muji on neck. And I hear it. What do you almost decide? We have Bocona. Oh, Jack. No, called Jack. Somebody empty. Why are you empty? Yeah, empty from the soul. Much Yanyanti a crass and run up pano. Kantanka saying ya yedikosi transition ho and crofobia bahon. Ya nanka one more dream and say a saka animuna kedi moon beto and tinaka di 2 more nanka any. One more atwash car no so aji moon free. A driver for no more some di moon bedru and potter or my Jeffrey woman sem. And so you who said later on pick up white to be mumuna a di moon a year na say. And no me pension also on you I then I can say that now is in a winning. Mammy customer say me too. Yet the near costing near per se and kaboom any odd you di cry your papa as you game. And so na simple be an any pediabo. And Tina, you who say, the Yaki canina, no, and your son, and nipa be pet. I'm part the okay, see a special ambulance, and I am a papa. And Uncle Dino, a bet true name, okay, name betum. Na Yedino, a fuck him, come, and come and sign in Accra, Ashe. Now, send you okay, Ampa. Send you almost so was so at that form. Now you're moving so was so at that form, pa. Into the not almost teacher elbow pony, and you say it. Into Sabi. Now you see him, yes, I say, Eddie my papa. Into the old who yet say any nano. Na a dear, the almost sue and yes, Anna, now you see a plan, a tear cry. Into your boy papa who buy at the no coy. In fact, a honey dear, me bomb basso. Let them say, me bomb basso. Yame, and
wedding kunim nyame na eye na de nyina sanse papa te ase no na ye nim de na wote ni otimi ye nti o ma ye sa nim de no e ma yenso ye de ye e hye no anga sa mi onyam mumu na enti ene ensam no we ye leak a atodwa Accra FM for na e wo sa leak no e no de gu ho e de ma ye no now ena eye spokesperson for Honorable Adwoa Sarfo so abeka etwa nam e de atoso e kwan mo fa so e de swerve body no e de free Akofena mo nsem esanse na Akofena ne tu atodom ayo madwe se omudi atuo e be sanye guomo so any body bia obewram our transition se okwa akofa body ne e de ababia mo de ayi no wo etuo dimaya o e betu akọ e de amawo na abusua we I swear it. Just blessing you know. I swear it. Omo swerve omo papa. Na yenwem we ene openi kwanche for wonu mom spokesperson edema Honorable Adwoa Sarfo Mr. Set kusi akasa. Na Mr. Set chemu padi ya no kredi nyame anim. Wono na bibia echa ne sa ono na Honorable edesha ne sa se opapa body no onko famra na ka Honorable edekofa ye kwan a ofa so maneuver ni way ede body ni eba ye ni nyina papa akasa na wo chiremu a eye na ho a se obi etese emeritus Dr. Apostle Kwadwo Sarfo Christo Asafo wonu mum ene keep the body kofa ne body eba ye eno so nsem sei na papa no ede tudwa transition obepiem won kran ha no mu a me paso me tiu asan o sha tena me de me so no me paso ka se tiu ni a eti yehu se na mamu no se yese court de injunction to so ni ti no car na se de emu ne ba no na bia wo mo ekokra ye na posifo ho no mu a wo mo bo ban se de be ya car no emfa emu no mfa mba na sa de ehu ye ne minia me dase na me di na sekese ebe ma lo ya sera Adwoa Sarfo ade je me kasa e me santini a onwo about 20 years ya me no enan say ye endra o hye me ni nyam me kisi de ntu se da no hye me ni nyam wo se mo 5 no e wo transition me kasa we dis so hye me ni nyam say me and of Sumami and I'm go far, never pa, and then a buy. Ah, but it's you, I'm go far, never pa, and the buy. No, not that transition. Me and I'm go far and buy. It's me, but me baby do bear 4 o'clock. I'm say, I'm out for because social media say, and I'm Musaka, but didn't know much the body in the fine coin me. Kofikisi and I just say me no nyam e ma no kofa papa no e bae me ka so se me no nyama me ne ye djuma no omo fa papa no fa me ka ne ho papa no so be ka France me kofi wo anopa na ye ti onye ready kra na ye o ka tense ma ba ho a o ma kwan ma me ko na nkomo bia me ni be ni me ne di san se na me ne wo fi bi o ka no Adwoa na ma ji se no vote na papa kesi we na sende on tiansi na ya suma me se me na me nkofa no emfa ne bra na e no nyam se etino bi obia do tibi sizi body sizi bia nkoso be bia me ena me kofa no na me mbo mo kire o ona bo se Adwoa Sarfo modin epeka fofra yensida ena de papa esimo fresh car all together. No be a wooda, or be a wood no that, and no, and not the shed of papa and them, and go find a pack, Boko, and the bambota. Wow. Eti, Mr. Kisi, Uncle Fan away. For now, make me disclose you. There's no need. But what I can tell you is say, the old boy was not in transition. And running I go out my way. And I pay the BI is so Independence Square. The BI set to home and a pay no crow, Bushia traffic, and I say Bushia traffic. Na a mouth for a bejamum. Na
yanom kasa uka ebusua asemi na atwe adwen de aba so na enura na ebusuafo wo ho bi unia ebusafo mpa ebusafo team direct ebusafo team ba no be yi sama amansi etu emma kwat mi sie fusa ana emma kwat mi sie papa sa ebusafo team owo peno abae so fusa for any other reason be no uniwa na to be honest with you ebinimu kura na ye wuzo me he ha no kura no omo ga he ha no eza be kan fata ni kan eja ye be be kan ho eno so kra twetwe aso esan se enra emba na wo hodo mo ye dodo sei amanu no mo o me isia ne manu yesu obako pere no ni ho Emanson no ba ko pena na eni ho. Ba ko pena na eni ho. O ba ko pena na eni ho. Wow. Esta set ko fiki si yenda si anope wo bra wanya maye. Asde wala de ho. Okay, enti ensem no na wonya bia wutie no oba so no ache wadwene aswabit. Hey! We kakalika funura. Masa tetredente. Wedie Akofena verse wedie ano edin obaso chewadwene ha eya GH report ye besre on say subscribers ni sokra nti wode wonya encounter with the video no ye moa no follow ye wode subscribe ma ye na yentimi ma part to update no de akwaje kekeleke e o media no so nyina no aha eno headquarters a ye betumi e de abrel